aujourd'hui pour donner 48 heures. Turi mu myigaragambyo munsi mu rwego rw'amasaha 48 ku ngabo za EAC kuba zagiye mu ntambara kandi nta kujya mu biganiro n'abarwanya leta ya Kongo. Ntihatagira igikorwa nyine ubwo nawe urabyumva. MONUSCO ndetse na EAC bose bazasubira iwabo. On va appeler toute la population à une mobilisation générale pour le départ effectif de la MONUSCO. Iyo myigaragambyo yatangira hitwa Rompwe Kisi hagana muri teritwari ya Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma mu gitondo cya kare hagana saa 12. Ibyapa ndetse n'ibitambara bigaragambya bari bafite byari bifite ubutumwa bwihariye. Icyambere n'abaturage twanze ubwicanyi bukorwa na M23, turasaba MONUSCO ndetse na EAC kujya mu ntambara n'abarwanya Kongo. FARDC na polisi y'igihugu nibo bonyine twizera nk'ingabo zacu, naho abandi turabarambiwe. Ayo niyo magambo bigaragambya bari banditse ku mpapuro ndetse n'ibitambaro bari bafite ubwo bamanukaga ku biro bikuru bya MONUSCO birahitwa RVA ku muhanda ugana ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru, baririmba indirimbo zuzuye ubutumwa ku miryango mpuzamahanga. Abigaragambyaga bashinja kandi abasirikare ba ONU bashinzwe kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO kuba intandaro y'umutekano muke muri aka gace ka Kongo. Jacques Sinzahera umwe muri bavuga impamvu abaharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya ruguru badahwema kujya mu myigaragambyo. On a manifesté aujourd'hui pour donner 48 heures. Turi mu myigaragambyo munsi mu rwego rw'amasaha 48 ku ngabo za EAC kuba zagiye mu ntambara kandi nta kujya mu biganiro n'abarwanya leta ya Kongo. Ntihatagira igikorwa nyine ubwo nawe urabyumva. MONUSCO ndetse na EAC bose bazasubira iwabo. On va appeler toute la population à une mobilisation générale pour le départ effectif de la MONUSCO. Uyu yemeza ko abaturage bafite imbaraga zo kugarura amahoro binyuze mu kwiyunga n'abashinzwe umutekano barimo igisirikare cya Kongo FARDC ndetse na polisi y'igihugu. Disons la population que la paix ne viendra pas du Kenya ou amahoro ntashobora kuva muri Kenya cyangwa mu Burundi, ahubwo twebwe nk'abakongomani dufite inshingano yo kugarura amahoro n'umutekano birambye mu gihugu cyacu. Ibyo byose tukabigeraho dufatanyije n'ingabo zacu FARDC kuko nizo ngabo dufite zishobora kuturindira umutekano. Les FARDC et la police qui ont la mission de sécuriser le peuple congolais. Mu bigaragambyaga harimo abagize umuryango uharanira impinduka muri Kongo uzwi nka Lucha, Lutte pour le changement mu mpena magambo. Aba bahagurukiye kwamagana amahanga. Message yetu ni kusema tunaomba ubutumwa no gusaba n'indi miryango mpuzamahanga guha Kongo agaciro kubu ngubu turi igihugu kigenga. Perezida wacu nawe agomba kongera ibikoresho by'intambara ku basirikare ba FARDC bakarwana na M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Kandi twanze ubufasha bwose buturuka ku Rwanda na Uganda kuko bakorana na ADF ndetse na M23 na waenemi wetu notamment ADF na M23. Nous savons la complicité que la communauté tuzi neza ko imiryango mpuzamahanga ikorana n'abanzi bacu by'umwihariko ONU. Ibyo bakoze birahagije kandi natwe turarambiwe. Abaturage tugomba kwirwanaho uko byashoboka kose. Aba batangaje ko mu gihe amasaha 48 bahaye ashira nta gikozwe ibintu biri buze guhinduka. Après ceci nous allons procéder à d'autres manifestations. Ntihatagira igikorwa ku byo dusaba, haraba ibindi bikorwa birenze kuruta ibyo mu buntu. Imyigaragambyo izakomeza tena ku rwego rwo hejuru mu minsi iri imbere. Donc on attend des manifestations qu'on doit faire dans les jours à venir. Iyi myigaragambyo yabaye ntiyari yahawe uruhushya. Umuyobozi w'umujyi wa Goma Komiseri Kabeya Makosa François yari yasohoye itangazo ritemerera bigaragambya kujya mu mihanda muri iki gihe umutekano utameze neza, ariko rikaba ryatewe utwatsi n'abayiteguye. Kugeza ubu ubuyobozi bw'umujyi wa Goma ndetse no ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru ntacyo buravuga ko iyo myigaragambyo ikomeje kubera hirya no hino mu burasirazuba bwa Kongo. Iburanisha rya none ryongeye kwiharirwa n'ibibazo by'umunyamategeko Françoise Mate wunganira Kabuga yahataga umutangabuhamya CAB 032. Uyu mutangabuhamya ufungiye mu Rwanda nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside yemeza ko yari mu buyobozi bw'ishyaka MRND ryari ku butegetsi imbere y'igihumbi 1994 kandi yumvikana nk'uwahoze mu nzego z'ubutegetsi bwite za leta y'icyo gihe. Kuva atangiye kumvwa mu byumweru 2 bishize, ubuhamya bwa CAB 032 yagiye atanga ku mikorere ya radio RTRM n'uruhare umunyemari Felician Kabuga yaba yaragize mu mikorere yayo, byinshi bishingiye ku byo yavuga ko yabwiwe n'abanyamakuru bayo barimo Gaspari Gahigi wari umwanditsi mukuru w'iyo radio. Uyu mutangabuhamya avuga ko uretse no kuba Gahigi yari umuturanyi we wa bugufi, naho yimukiye bakomeje kujya bavugana ndetse bakanyuzamo bagahura nyuma y'akazi bagasangira icyo kunywa. Umunyamategeko Françoise Mate yamubashije niba mu byo yaganiraga na Gahigi haba harabaye kutemeranya ku mikorere ya radio RTRM.
CAB 032 yasubije ko byagiye bibaho cyane ku ngingo yo kuba iyo radiyo itaremeraga amasezerano y'amahoro ya Arusha. CAB 032 kandi yabwira urukiko ko muri uko kujya impaka yanagiye agaragariza Gahigi ko RTRM irimo kujya kure mu mvugo zibiba urwango no mu gukangurira abaturage kwica bagenzi babo. By'umwihariko ku yicwa rya Martin Bucyana wari umukuru w'ishyaka Sederi, umutangabuhamya yavuze ko ryakurikiwe n'impfu z'abatutsi b'Igikondo bishwe n'intera hamwe n'impuzamugambi, ndetse n'iry'uwundi muyobozi wa Sederi witwa Katumba naryo ryakurikiwe n'ubundi bwicanyi bwibasiye abatutsi. Uwunganira Kabuga yamubajije niba yarabiganiriyeho na Gahigi, aho umutangabuhamya yasubije ko babiganiriyeho ndetse wakagaragariza mushuti we Gahigi ingorane zose n'ubwicanyi RTRM irimo guteza, ariko watashoboraga kubyumva kandi ko bibaho mu nshuti kutumvikana ku ngingo runaka. Yavuze ko Gahigi yashyiraga mu bikorwa amabwiriza yahawe n'abamukuriye ashingiye ku mirongo migari ya politiki y'amashyaka ya MRND na Sederi. Akavuga ko mu bari bamukuriye kuri iyo radiyo Uwimena ari Kabuga wari perezida w'akanama k'abagize igitekerezo cyo gushinga RTRM. Maître Françoise Mate wunganira Kabuga yamubajije niba mu kumubwira uruhare rwa Kabuga mu mikorere ya radio RTRM Gahigi yaba yaranamubwira rwa Ferdinand Nahimana nawe wahamijwe ibyaha bya jenoside harimo n'uruhare rwe muri iyi radio. Aho umutangabuhamya yasubije ko yaba Kabuga, Ferdinand Nahimana, Joseph Serugendo, Barayagwiza Jean Bosco bose bari mu bagize komite y'abashinze RTRM, kandi Gahigi yarazi neza imikorere y'iyo komite. Abajijwe niba Gahigi yaba yaramubwiye wayoboraga inama zashyiragaho umurongo ngenderwaho w'ibiganiro bya radio RTRM n'igihe izo nama zaberaga, CAB 032 yasubije ko ibyo atabimenya kuko atabaga ari muri izo nama. Umunyamategeko Françoise Mate yamubajije kuri raporo y'impuguke yatanzwe mu cyaro urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda TPIR, aho muri iyo raporo hari amagambo ya George Rugiu wakoreye RTRM, umunyamakuru w'umuzungu wahamijwe icyaha cyo gushishikariza gukora jenoside, aho yavuga ko Kabuga atitabiraga inama z'abanyamakuru. Aho umutangabuhamya CAB 032 yasubije ko na Kabuga ubwe yanyuzagamo agakoresha inama abanyamakuru kandi akurikije ibyo Gahigi yamubwiye, icyo Kabuga yavugaga cyose cyabaga nk'ivanjiri kuri buri wese, ndetse ko na Ferdinand Nahimana ubwe atajyaga gukoresha inama abanyamakuru atabyemerewe na Kabuga nka perezida w'abagize akanama kashinze RTRM. Ibibazo by'umunyamategeko Françoise bisoza iburanisha rya none byabarijwe mu muhezo wamaze iminota isaga 30 mu rwego rwo kurinda imyirondoro y'umutangabuhamya. Kabuga utarahabwa umwanya wo kwiregura kuva urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi yakurikiraniye iburanisha ry'uyu munsi mu cyumba cy'urukiko. Nyuma y'isozwa ry'ubuhamya bwa CAB 032, umucamanza ukuriye inteko iburanisha Ayane Bonomi yatangaje ko ku mpamvu zikomeye zatanzwe n'ubwunganizi bwa Kabuga, iburanisha ritaha ryimuriwe kuwa gatatu w'icyumweru gitaha aho kuba kuwa kabiri. Ishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko kugeza ubu mu Rwanda abantu bangana n'ibihumbi 230 aribo babana na virusi itera sida. RBC isobanura ko muri bo 94% bafata imiti neza. Iki kigo kivuga ko kugeza ubu mu Rwanda hashize imyaka 15 abantu 3% aribo banduye virusi itera sida. Gusa RBC ivuga ko ihangayikishijwe nuko abato bandura cyane kurusha muri ibi bihe. Umuyobozi wungirije wa RBC Noella Bigirimana asobanura ko igiciro cy'abangavu aricyo kibasiwe cyane. Turacyafite urugendo kugira ngo dushobore kuyirandura. Natanubwira ruko ubwandu busigaye bwiganje mu rubyiruko buri mu kigero cy'imyaka 15 na 24. Muri bo umubare munini w'abafite virusi itera sida muri icyo cyiciro ni abakobwa kuruta abari mu cyiciro cy'abahungu. Mu Rwanda buri muntu wese upimwe agasanga afite virusi itera sida ahita atangizwa ku miti igabanya ubukana mu rwego rwo kugabanya ubwandu busha, kugabanya kuremba ndetse no kugabanya impfu ziterwa na sida. Nta mpamvu nyinshi zitangwa zituma urubyiruko ari rwo rwandura virusi itera sida cyane cyane abakobwa, ariko ikiza ku isonga ni uko urubyiruko usanga rutitaye ku kumenya ibyerekeranye no kwirinda virusi itera sida cyangwa se kugana ahatangirwa ubujyanama. Kugeza ubu hashyizweho ubukangurambaga bwo gusaba urubyiruko kwihutira kwipimisha basanga baranduye bagahabwa imiti. Dr Ndimubanzi Patrick wo muri Minisiteri y'Ubuzima wari uhagarariye Minisitiri muri uyu muhango yavuze ko muri aya mezi 3 bazasiga buri wese wanduye abasha kubona imiti ndetse no gushishikariza urubyiruko kwitabira serivisi zose zitanga ubujyanama kuri sida. Ndimubanzi avuga ko u Rwanda narwo rushishikajwe no kugera ku ntego isi yihaye yo kurandura sida kugeza mu mwaka wa 2030. Kugira ngo tugere rero ku ntego
twiyemeje yo kurandura sida mu mwaka wa 2030 tugomba kurengera abafite virusi itera sida bashobora kuba batafite uburenganzira bwabo bwubahwa nk'uko bisanzwe mu mavuriro cyangwa ahandi. Nanone tugomba kuziba icyuho giterwa n'uko abantu batitabira serivisi cyane cyane urubyiruko. Ku ruhande rw'urubyiruko bamwe muri bo bumvikanisha ko ubukene ari bwo bubatera kwishora mu bikorwa bibanduza sida. Ku bahungu n'abakobwa impamvu usanga hariho ubusambanyi cyane ku bakobwa ni ubukene bafite, umukobwa akabura amavuta yabona umuhungu wenda atwara ku kagare kiwe akabasha kumubwira ati ngurira amavuta turyamane, bakaryamana, niho ubusambanyi usanga buturuka cyane. Ariko n'abakobwa kenshi na kenshi nanone nabo bashuka abahungu, ntabwo ari abahungu bashuka abakobwa bonyine, kuko umukobwa ntashobora kukwibambaza ari umuhungu wumva umushaka ugasanga muraryamanye kandi bitari ngombwa. Urubyiruko rw'abakobwa rufite umwihariko kuri iki kibazo. Impamvu abakobwa aribo bandura cyane, abahungu akenshi baba barisiramuje, kandi nyine iyo bisiramuje hari indwara zimwe na zimwe zidahita zibafata. Abakobwa nyine turoroshye cyane, baradushuka bigakunda. Abahungu kenshi na kenshi kubera ko baba babigambiriye, hari igihe bagenda bafite udukingirizo. Iyo arwaye nta gakingirizo agendana, agashaka rero kwanduza benshi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gitangaza ko umunsi mpuzamahanga wo kurwanya icyorezo cya sida ubaye, isi barura abagera kuri miliyoni 38.4 bafite virusi itera sida. Muri bo miliyoni 36.7 ni abantu bakuru, naho abagera kuri miliyoni 1.7 ni abantu bafite munsi y'imyaka 15, kandi ko 54% by'abafite virusi itera sida ari abagore n'abangavu biganje munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu Rwanda mu gihe cy'imyaka 15 ishize ubwandu buhagaze kuri 3% mu bantu bafite guhera ku myaka 15 kuzamura. RBC kumvikanisha ko 94% bafata imiti neza kandi abenshi bameze neza.